Kawuono en odiechieng' dhial apisa marito lee mag bunge. Apisa mawuok e kaunti ma Laikipia kod Samburu obago nyasi ka giyango okenge mosego e duoko piny lweny mosebede kind lee kod dhano e gwengego. Giloso nyasi manobai kod KWS e boma ma Nanyuki gikoni kata obedo ni pod giyudo pek e tawo tijegi, gin gi mor kaluwore kod medruok e kwan mar liech kod muga e kuonde rito lee mag bunge Turkana. Jatend KWS e kaunti ma Laikipia, Rose Malenya, okoni nyasi no en mar jiwo tudruok e kind apisa marito lee mag bunge mondo omi gisumre rieko e jiwo tich makare. Gikoni tiyo kod lony manyasani osekonyogi e tawo chenro maggi. So niko na vita ya risasi, hata ndio maana hata siongei vizuri. Kwa nimepigwa nikifuata ngamia. So asasenda ni kuna sende hizo tumepitia na ziko mingi na utenda wako na stress. Ndio sasa venye tunakaa kule tuko kwa msitu. Unakaa kwa msitu unafanya kazi mpaka jioni, hata usiku na bado unafanya kazi. So sasa hivi venye tumekuja kupatana na wenzetu tunafurahia sana. Hii kazi ya conservation ilikuwa at least ilikuwa nyuma kidogo kuliko saa hii. Kwa sababu mashirikiano yetu na KWS imekuwa kitu mzuri sana. Kwa sababu sisi tukipata anything, any conflict ama anything, tunaita KWS, wanafika immediately. Mambo ya technology imekuja kusaidia wanyama kama ranger, ushirikiano wetu na KWS. Sasa kwa mimi maoni yangu, enyewe wanyama siku hizi kuna wachungaji wengi. Tumeifanya hii siku ya leo ili kuleta hapa mahali tuko sasa, tuko na askari 250 ambao tumewaleta pamoja kutoka haya maeneo yote. Tukuje tukule pamoja, tuzungumze. Mumeona tumekuwa na counselors